atak thlen ma in alem America fake president fake cabinet fake news Dr. PC Biaksiama December ni somni pathian ni thuma amo sign fake ti omzia chu alem in bum na tura alem siam chopti na ni US in thlan hian avolar hle alem om chuan atak po om trin do thi chu kan soi zeu zeu hloma ma se mi puite bum nan adik lo zok chu dik zok adik zok chu dik lo zok anga pu thluka mi te bum tum na tho hi fake news anti tunlai USA a leftist how politics khel na man ro ber hi zol ni sign kumsang ni sari zet kal to khan alo soi to a ti chuan in thlan na chu aru ka rukin vote lem manga in titlingin an vote chiar na khol chena ruk ru thei tura duan ni in chung alem ting khom atanga an vote tin chuan tu malati ngai lovin president elect din mun an cheltira cabinet minister te an rotir ta vela heng hi fake president fake cabinet ti lo chuan soidan dang aum thei to lo mi pui than dik tak president la om lai renga atling tur jok la ti chen ma a lal ran nei ang zia zanga an lo in song bol vel chiam hi ma ni ram phat san na le hel na anga khes rip tak chiam sak thei anni e so pathon thu a chawak a ron mul in vo le bong nu ta chip chuan nula an soi kha a hringa hranin kan muta a fake news ten an puang dum duma chumi chanchin chu mainstream news kaltlanga ni tina khovel chanchin thar kan don thin hi anita ani thu thar in anglo Donald Trump chungchang dik tak soi turin heng mainstream news ten an puan du lolam conservative le Christian news channel rang tena a original the angbera an puan te hi kan thulak na naran ni chu vain dot le po chop manga Trump soi chena thu le la a khovel chom tu pui ber CNN Al Jazeera le BBC MSNBC ABC New York Times le adangte heng ho in ha na mang tolovin America me puin tun naya an bo rui Newsmax le NTD News channel te baka Christian Broadcasting News CBN te One American News OAN te Beyond the Noise te Front Page te Skylinks Dr. Steve Tarley te The Epoch Times etc. te anni chu vai ngai thatu ten kan ren du zok du than to mai turani keni chuan trama hotu berber fake news her chuan a call pui ber CNN le athui roi te thula lawa pathian ring tu conservative news channel atanga thula thin kan ni awangin kan thu hi adik zokin karing tlat mai he suale train do na hi thlarawa in do na ni ngala wangin thudik le dik lo I hriat du chuan fake news chuan ati bei dong ang chenga tong trai po asot to chuang lo ti ni thlep nok mayang thudik tak ero chun har satna kara po beisina apeng chea bansan mailovin pathian ne na tong trai zel turin chakna apeng che US in thana foreign ram anon enroll ti chui chu anita John Ratcliffe National Intelligence Director chuan December ni som pariat khan US President in thana foreign ram rang China Russia le Iran ram ten Biden ati tlin tumin thiam na cyber attack le sumtam tak mangin anon enroll ngei ti finfi ananen anem ngeta he report hi in thana tangani somli panga ayat laila wa report tur ti in sahni le som pariat khan Tramahian executive order alo chu to a ahun chunga report hi pekani hetianga lo ni ta ka chon in thlan chungchanga thilfel lo le diklo ta chingfel turin president Tramahian adu huna action na takin ala thei to ani ti hi executive order section 3 September sahni som pariat khan study hian ati chiang hun bin a phor ve lo bok ni som pariat zan khan mitam tak chon Trama emergency pon an lo nga chang de trupani du se Tramahian Biden anti tlina dominion call mak sakhi endikna forensic audit ti turin aman tirvek theireng to ani ramphat santu man belzel tuna chuan US president in thlanna Biden atelamin aruka America melma foreign sarkar tenena antran hodan thuru khai chu anita a Republican nivesi Tramadu sakna dong Georgia governor Brian Kemapo Tramati tlak tumin vote chairnon le trin ma se abalot lemte pai phallawa endik po phallo tu Democrats le Dominion lamin dollar magtado zapar uzeta a Secretary of State nen antham nia an soikha awan nei nei lai tabik lo ni turani tuna chon China communist nen connection thuk tak an lo nei renga Biden ti tlin tuma China puina dong nia ren hlel ani sarkar phiaru tu nga man chu theina din mun ading tatlat mai anchung thurela ni huna jail bangzu da hlat bak mel love
kan thu chu amasa kan Democrats million Eric Stilwell House Intelligence Committee member poimo ngei chu Chinese Communist secret agent nulato inen kumnga zet an loin zui to awangin America thuroki communist nen engzat nge leak to ti riat phak po ani talo ti kan tarlan to kha House Speaker Nancy Pelosi chon lo chantlat mai le ngala America chena tur leftist Democrats ho chet na buru tak mai highland zelani China hi America tan ram hla om berania sipai chakna le economics lama USC khuma khovela chakberni akhel na sa hle ani emergency powers martial law pong turanor nakal zel report ma sa thren khata po America me puite sipai ho tulalte politician tele ama okil te atang ngei point pong to mai turanor na anasat to zia kan soi to ani kha tun ma khan US president khan martial law hi chan le wang sang sang wain voi somruk paria zet an lo puang to ti wide angle channel chuan asoi America ram boaching fel tura martial law puang thei tura constitution in thunein apekhi sipailam army navy le air force te chuan base in an lo ral ring reng to ti po kan report to a tun thlenga ala puang lo hi he special power tel lawa dan anga election result diklo pai thak na kong la in hong chin fel na kong ala zo ram ni in alang amai ro chu thudik dap chuan investigation ti balha tura Democrats lemin koitina hars nate siamin an mani power chu afo takamangin president hialpo an lo do dal ngat thin awangin heng vote chair na call corrupt leten omber dominion call zongzong mana hubbara endika lipse vek turin president hin power chu aman ve to angaya trama po anauten an norna sa to hle dominion call ni tu te an mangang Sydney Powelli an vo Dominion voting machine in Trump vote Biden vote achantira atin pha thu tlang au poitu Tramalam Trang attorney thiam tak Sydney Powellin kota aputlu awangin Dominion ho chuan mintimot phau nasatakin kan torpha kan hathokten enthla ka zarbuen hlo pha antia Powell chuan an company apu na chu wantlang ma a pha angai nam deal turin an phut he Dominion company te vona hi Sydney Powell ti ang miro rum le ram mangai dan shame ni boxi chuan enga ma angai lo mel hle tuna phei chuan trama chuan Powell hi ama legal team ala lut le don to bok Karma Salam Khan he Dominion call dik lo je hi mithiam ten an man chu to kha ani a an laman chu don chau jok ani thei ome vote thak le vote chair ti chingpen na call an man chuak tran ta in thana thel dik lo le in bum na chirang rang ta chu pakhat pakhatin chui chu ani ta zela antrim kan ti biala vote chair thata trama atling Michigan State ta Antrim Bill County a chuan vote an chair tha a Joe Biden chakjok an lo pona thin kha ni a ma se dik tak an han chair chuan traman vote sang kwa za sari somnga pakwa muin Biden an sanga za sari somnga pakwa chau alo musi a anin le thal le ta ani ma se heingot hi chuan Michigan State pum result chu atidang lam phari lo adang ending zel atangin kan la ria ang hetiani chuan kan ti le state dangdanga po an vote share saka aterin hlel omzel don ta ni in alang Georgia State a vote endik don ta soito angin Georgia State Secretary of State Brett Raffensperger jara chuan vote la te kha thuoi om takin voi ni lai chiar non ti le thin ma se alem le atak alain fin ruya Biden a book anti chocolate thina chu adik ber anga uncertify kha ani a ballot paper dig le dig lo clear ran audit vel khachu aram ti bawlo thin kha ania tu nei ro chuan ho tu tele me puiti atanga norna anasata a ti ngai na om tangang lawaniang hre tak le mol pho po hlau tak chuin an state chunga ballot te kha forensic audit turin December ni som par khan thupek achu ave le ta ti eye openerin an reporta atopa chuan vote dig le alem an thlia rang don ta a tramale Biden ate in thlauna atlem si a Biden alam tan chon alhau thon omle to ome endik phal talo se enge thup in nei vote chingpen omlo in ti anilom ni tia pulet an hlau bok si Biden hian vote singkhat sane zaruk sum sari in trama vote ain vote musang ti ania vote la nuai chong fe hi dan lo anga vote la oma mithi to mingin vote sang tam tak atlaboka a vote thak tu ti hriat lo sing tam tak a om boka Trump po in Georgia atanga ballot paper a signature in millo nuai chuang oma an soirungat po hi endik se ne takin katling dai theini alo ti thin kha December ni som panga khan Trump attorney Linu the chuan Georgia Secretary of State Brett Raffensperger le Governor Brian Kemp hian US mail malian ber
China Communist Sarkar nen aruka intlunzum na annaya wangin kota aking dona jela an latan mai thei thuin tweet mangin warning ape ani state danga tepo vote audit an nei zel theinan pathian ran puina idil zelang u Nevada state ta tramatim temhason na state boy paruk zinga Nevada in thlanti chingpen dan hi kan la soitam lo hle December ni som parukan senate hearing an nei ta hiala kamut san ma in zan lai thleng chu kalo thira Republican senator ho an che thale kamu lai thu Zofia turan ko Christopher Krebs chu Cybersecurity and Infrastructure Security Agency a director atang thin ani namen lava in thlana thil buar chuar om chungin Krebs chuan he in thlan hi US history a in thlan na him berani ti in tramail sen nan an puang chuak khera tho pui zui chi ani lo ti hren November ni som pasari khan trama chuan a ban zui ta kha ani a senator ten thu tam tak an zo nuin an chairman chuan in thlan buar chuar ziale ti chingpen ani ji hriat chen nu hian in thlan himber ilati zel theyangim tia azona chu achang thei ta si lo ani kha khaminia Nevada in thlan buar chuar zia senator ten US mi puite mu le hriat an soilan zinga vote noi khat sing thum zet chu diklo tak thlak ani mi singli sang thum zet in vote an thlak non mi thi to sing khat sang nga vote thlak ti ran ni vote thlak mi noi khat sing ko ta chu Nevada state a cheng an ni lo address nei lo mi sang ret in vote an thlak ve midang sing khat sanga zet chu state pon lam mi an ni Nevada vote chera khan trama ain Biden an vote sing thum sang thum zanga somko paruk munem zo ka record ani a vote ending na anti hun huna namen lavin Biden hi trama hian ale pel dai don ni na lang vote thlak non mi singli sang thum te hian vote sing ret sang ruk an thlak ti na ni a hei chau po hi ti dik ni se Biden hi atla chiang hleang December ni som pali khan electoral college paruk omna Nevada Republican GOP elector te chuan Donald J Trump hi vote an pe ani tlang kumna beise aya US in thlan thu boy an chingfel har ta hian mitam takrel ru atin hual to nge yang fake news lam chuan Biden a hian electoral vote zathum paruk mu in Trump hian vote zani som thum pani mu angin Biden hi official a president ni tak tak turin TV le chanchin butina an chuati country mitam takin Trump hi tlader to an ngai pha hiala ma se ani ozong lo mai tun December ni som palia elector te vote thlakna khan Republican elector te vote pakhat ma an share sakve du lo ringota hi constitution dan bo chet na chiang takani he result hi official a pom thei ani lo renga hei wang hen official a president tur pon thei ani tak lo kha government of CNN te ti om tok vel ani January ni ruk sahni le somni pakhata chin fel turin mundang an rual le taringot ani ti tuma hai rual ani lo hengot po hian Biden hi president ni tura chiang sa alani lo zia atilang bok US Constitution zirtu dan thami Jenna Ellis Trump senior attorney soidanin January ni ruka hian Democrats le Republican elector chungchanga Congress in hearing nei turin an trukhom don House Speaker Nancy Pelosi chu thunei na nei lovin member dang ta zinga athove top dona Senate President US Vice President Nibok Mike Pence an chair la in business akai royang tuna vote nga zok anga lawin ngai dem ho te hi engti nama anilo Mike Pence chuan constitution in thunei na pek angin thunei na pumhlum nein meeting lian akai royang chu joint session ma chuan Democrats te le Republican te electoral vote box chunga charhan tlat ta chu an hong don ani chuta chuan mi tampo ngai lawin House member pakhat emo tu emo berin apom lo tu objection chu chairman Vice President nena ban pharinamo aron thlen theya House member dangin alo pui bom chuan engkim adang lam hal vekang everything chuta le House le Senate te chu darkar ni velemo arang ve ve in mukhomin an soi hawanga chumi zo vote an la anga an vote lockdown tur constitution in fing tak le thlir tui taka hetiang buai hun lo mulok ang maya alo da that khiaw angin an kalang Senate chuan Vice President tan Mike Pence nge Kamala Harris zok thlang turin an vai member zong za in an vote vekang lawin za ta che se Vice President chuan adu na zok tling turin casting vote athlak theyang atling tur chu Mike Pence ani ang achan chu tuna hen Republican lamin Senate an control awangin House a thong chuan Democrats lamin majority an la ma se thil mak tak mai chu a member za janga somthum paretin thlak vek lovin state pakhat IO in vote khat chau an thlak theyang chuti ani chuan Republican lamin state somthum atangin IO an nei theya Democrats lamin state somni atangin IO an nei theyang
state in a ruling party nei tam zok zok in vote an nei tam zok ang hetiang anga constitution anga vote an thlak chuan president Donald Trump an thlang non le don ti na ni constitutionally in chu vele democrats hote media te social network tele globalist hanbel lekila patel le toy mongko hur hote socialist communist te BLM te antifa te abortionist te fake media te chu boina siam turin an ron relui lui anga boina an siamang namen lavin hetianga in thlan hi US constitution 12th amendment in asoidan isu masa a karon tarlan thin kha ani president Trump hian hetiang hun boi thlak bi kamhan turin extraordinary powers nei ma se ain sum ri tlata diktak le thunwai rolin ama lo nol tu tur ti hriat sareng ko trangtranga te in thlanti chingpenani zia zual kavin a hrut kwal masate te a anhong kwal na sahle a anhon kwal na lama ro ral na ko ta te me po politics bol hlo te thamna le corruption in anram chung alo e chet to awanga rin tlak an lo om to lo zia te hailang zela an chuan tolol Supreme Court me po in an Chief Justice John Roberts awangin tukum cha an lo chon kum ta hialani tuna po hian Texas State tu an lo nol baka Sinipo Elkes pani Arizona le Wisconsin tu boy ta chu an nola adang ta chu nol velo ma se ti khotlain President Tharlak lu maniru January ni som palia an ngai tole don chau maya an sual dan hian chin tok anei talave elisi soizel danin kanram din tu te kha an lo fengin an lo clear tui ema nakin engtik hun emo chuan hetiang man trul hun alo la thleng theyang ti an lo hretlatani chuwai media te bum na le do tu te hi ngai thadu reng su constitution hi uluk takin chiarla policy le ti dan fel tak an lo siam te awang hian atop na chu keimani tan alo ni reng mai ni tramale pen satetlin na turin dan hi an lo duang chu reng alo ni tuna hen Biden lam tang ta chuan mani in bum chapin chan thazok chang emo in ti in min lo nui so vel ani ma na ma se ilo thlirang o January ni ruk sang ni le somni pakata chuan anui nu nung jok kan la hredon khop mai kan rin aina sign democrat sawin boina siam le vak don ma se president Trump hian alo ke khal to martial law hi apuang to nge yang ti arin thei chu ayaring tu ten kanin nga jok tur chu leilam thil zong zong a fel vek nuwa zong zong an ral nuwa lalpa pathian in kan tong traina te hi aron chang ve don ti hi ring tlatang ukhai kan hne ngei don ti in pur takin thanem ngai takin lalpa chuan itlulu zelang u